Evo nas ponovo u Srpski Marinci. Danas ćemo da igramo sam na našem serveru! Jer je Adama Roleplay naš server. I ovdje sve modove sam ubacio, mnogo mi se sviđaju, čak i skinovi. Sam sebi ugodio kako sam htio. I ja sam ovdje host admin, to jest glavni vlasnik ovog servera. I mnogo mi se moj server sviđa jer ga mnogo hvalim i mnogo mi se sviđa. Ali mi je glupo zato što ne radi me komande. Admin, odaberi, vidite nisi admin. To ne znam zašto, ali možda zato što nisam ukucao ono svoje. Čekaj, da ukucam mleko. Ovaj neće sa mnom izgleda, ode ja vamo. Bum! Sada ćemo ovako prevoziti onako mlijeko. Vi ćete sada moći da čujete i motor. Ima i gorivo 38 litara, ima i marka i ispravan je 100% i koliko vozim kilometara na sat. I dalje motor upaljen, ugašen. Evo sad je ugašen, sad je upaljen. Ugašen, upaljen, ugašen, upaljen. Mislim nije sad, ali na 2 palite, kliknem 2. Na N palite svjetla. Vidite. I to je to što se tiče toga. Sada, kako da zarađujete pare? Prvo treba da se zaposlite, ali kad imate 2 levela onda morate da... Kad imate 2 levela morate da... Kad imate 2 levela morate da na taj posao gdje ima 2 levela, gdje prima 1 level ili 2, tu se možete zaposliti, ali ovaj prima 1. Jebem li ti? Pa jebo ga, ota, šta ću ja? Vidite šta se desi kad vam neko namjerno. Položio sam čak i vozačku. Malo ćemo zajedno obići. Joj, fuck, ne mogu da ukradem. Sad će mi izbaciti 100%, sam rekao, niste zaposlen kao bus vozač, ali bus vozač. Znači bus. Kao što vidite, ovo su nečija kuća, ovo vam je opština, tu možete da dignete pasoš, ovo su vam kuće na prodaju, možete tamo da dignete pasoš. Do farme. Jebim! Jo, jebim vam oca u pičku. Što jebete me? Jebate, Alna slik sjebe. Kako ovaj vozi, bože. Vidite, ovo
ovo sad ja ne vozim, nego vozi taj neki Luka Teodosić. I tako, moćno nam je igrati ovako i baš mi se sviđa. I adresa će vam biti u deskripciji. Znači, igrajte server, mnogo će vam se svidjeti. Evo ovdje smo... Ne. 7 oprema. Da. Ajmo uzmemo ovo sad vozilo. I da pičimo. Ne, 7 mlijeko. Da. Znači, sada lijepo na ovaj farmerski posao, na primjer, lijepo odvezete mlijeko i tako. Mnogo nam se sviđa. Mislim, mnogo mi se sviđa, sere. Na šta se ono svira? Evo sad smo istovar mlijeka. Eto ga. I sada lijepo se vratite. Malo sam ga sjebao. Sada kreću vijesti. Vidite, piše svjetla vozila palite na N tipku. Na tipku N. Znači, tako, nama ovdje super ide i šta da vam kažem? Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjelo. Ako vam se svidjelo, molim vas bacite like, subscribe, share i komentar, a mi se vidimo u sljedećem klipu. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Ćao!